kumba at penyungut kinong trika KGDC kibla syak weng kamno kumba shitayo tam minta bat kibla syak penyar kerdan bagi hapan treno kum ki casual akas ngit hodeng kila let ban stang trebiang ialah ka kam hadin baka Meghalaya High Court kala penmi yaka hukum pensange shwa shipor yaka hukum ke executive committee ka KGDC bla sensha da ka seng voice of the people's party VPP. Gini ki arpenyungut kila letru ban kendu yu secretary KGDC uba DG Simyong ban pen yaki kot badai ka hukum jong ka yeng ka Shri Meghalaya High Court bat nakalyang u secretary ula priang bat ula soy yaki te ki kon. Haba kranch kilat pathai kubor uba jet haba away ni kinong trika KGDC ula pen pau ka jeng songu ya ublay ba ula pen orlong ya kani ka kam nangta ya ka Meghalaya High Court badan buram kabla penne ya kani ka kam bat kumjuru ya secretary ubala priang biang ya ki. Halor kani ka jingyo ban beteng biang ya ka kam kumba julong menshwa kini kinong tray kila let ya kandu ya secretary Henry ki klem let ya kandu ya UCM. Habaya day bat ki weipat ki bala syak weng kam lang haka isi KGDC uba thaba ula penpau ke jing angnut ba kini ki weipat na lor ki arpenyongun ki bala yo ban beteng biang ya ka kam kinyo ka ju ka hak na marba baro ki day ki bawan na ki long yeng bakardu bat habayo ya kini ki kam kala long ka jingker khu bakraw ban pendap yala ki jong ki yeng ki sem. Ako benikong kaliang jing baro tua ban tempau ku sungu kraw ba boleh nombor nang tau bom semna no ini aman kisenjam jing bangnya bat akbar ko ban ai ke jing play buram ke bekerpang ya ka High Court kepala penek ya kini ka bos ke jing kumba ki so mena kani ni la sa revok ka permanent casual dari ni kiret kiria te ile ku senat ta ya ka yang jajing ini hap hi ben ki am di andang lalit beniki ka High Court di minta nyo ni ka kuat ba ilai ka stay order ba ni minta ni lalong yang ha ke juk bos menuju long poros kat tu pun minta kisna mang menteri biang kat kum ke ni ka kuat di ni la join biang untuk taksi kalau ye kendu ye siam dai tam do kata di kam nyo kendu siam dari kan ni la sulit yang ban kendu secretary Bani ro nakalian jing ida ko besok la sign la accept la receive kini ka kot hajuni yang penpau ko jing sungu ko bakraw ni secretary ru ba sutu ini samla ma ba ni don ka jing jing jinjar ni shem khyai ka ka kam ka ti jing kumba ka dongot ki le cha High Court kum ka tu ka nambas ka pala anu du ni kong nyo to kilat nang tai tu gi weipat ki wei ngin saya batai mah kadang don kecing keran dengan melak bahan batai kadang ya kam semat di mentah kini jungi la ada biak kini di ingat samba ya bro kini yo ikin tak justice mah amar ba bun ki bro ki vim ta social media to ong ba stung stu kare kamlang satya mah kunta ada piati jelio badai lap cisha kumno ni hap tray yo ni kam ot babun ni ini yang asam ini piwai pa ban survey no nak bom dai bom susong em jing bulan taki bah ini wan kilongi ke penjar sudah dari mentah di yo ini ke pos long ke jingker ku ba ai boleh ni jorong dari ban syak ni no long ka kata ni mar miap ja ta meni bobon ti bah yang jing berang up nak ni kam ke bangin teri ini ayo si bon you play lale kam hak ba raba mentah jing baro ni piwai barangit skam ba kene kan long KK kecil saya nak minta berok kibriu mah belum setelah kepercayaan ni akan dikari jungi ba tolong kak balong yang ini don tak mensiam ini nya setuju jimut mah ini don ku jimut inum ya event tan iwe ini persang menora tak jingi teli para mini kasih kamtam mah ya kata ti kalau ayale hi ka yang bisa di katkum kena jitro di ladak kamdai kerja ke babakala ini try minum yo kini kuat mata karena kalian kalian bisa kalau pendap ya kamera mana dia bangat try baik-baik di bentuk ba season banyak kini bisa kemud kahop kerja kata dia
Kamu naruk mondi pula stang biar. Duduk mending lah. Dia kejinyok cungi ru kumpul metaki orang ba kini kidon kinong yarap kumtai bahan ya penbang pisah ni yo ni kita kan. Ni ti barat baria de nya pentri itu kam benyok di situ ya nya pendak di sam. Kita ini si gini pidar ni milik kamlong tu kumtai. Milik baik tak kejing doai. Bat ngit skam ba dipendam di blai bang ngin job. Ya kan ni kejing dawa jumi. Mana setanat ba mentah benedrong la jubak ke